Jawa yang mapulat nama katina na suriva tu soka jam-jaman. Sakatu soka jam-jaman aurija supui na kainu atsamas imazai toa Yakubu imazai toa sepaja sulatan imazai toa ita kaya pajuta puro kaya Yakesu 4章1到10节。Na kemasino ano mauci-uci ano ribu-ribuan na kemasitwa maro mauci-uci anga na martamali-mali ya salingan itu anu kina cabat-caban kibalemu tu marap dakwa no ini kamu na makarap kini menemumu tu ameci salingamu dakwa no ini ka maray nganu warong maribu-ribu ngamu ini kanu si pakarap ayatwa ini kamu na kiaung to atsemas pai azwa ini kanu si tabrak no kiaung ngamu ayatwa nakuya anu kini pubarungan na kiaung anu kiaung mabana uri no sika na temaridu-ridu wa pasatwa nakuya perawan timun mangwa atsaw-tsaw aki ini kamu na kemelang tu no tengrai tin tua ikatsawan na kakudan na masang alanga ijen tua cemas pai ati mga auri kisang ari tua ikatsawan na masang alanga tua cemas namaya tutsua vincikan ni tua sisiu sini pakizang pitarat dan wamen noa cemas babak izwa na penaramu salingan azwa inaya akai aki nekano patarban ayamun dakwa cemas patariawanan uta pakizang tanuitin toa na pakisumali ya pas eleng namaya tutsu vincikan itu sisiu cemas kisang ala tua nami kemudian caw-caw sa papumangwaan tua na mitay tekuan na caw-caw tua na pakisumali ya pas iling aya manasika kiparaingu tua cemas sanu paatsevi ti satan ki mavira danga tanumon laitu layaditu tua cemas au ki sema tanumon ti madu timuna rupa salivan cingkiu wanu lima timuna namingwangwaan cingkiu anu varong katalimuzavu kipaurau aungu azwa nu diri ula masang aung azwa nurvan ula masang tarimuzavan mitai tekua nu ite ayau toa marairai kimuna palebabavi ni madu aichukai no atsemas sinvi chikimazai toa Yakesu 4章的1节到10节ajalinodan kini supui nanga gemalu tu suang kajam-jaman asini putarwan janutin tan 亲近上帝呀来的tu toa cemas来的地toa cemas sinaya在日常生活中我们最好每一天都有亲近上帝的时间假若我们轻忽灵修生活将导致我们被世俗的世界潮流牵着鼻子走忘记自己是上帝子民的身份若忽略与上帝亲近的时刻我们将被世界的忙乱缠绕终至迷失方向与信仰让我们立定心志无论如何都要保持与上帝亲密的关系，这样必能带领我们活出更精彩的人生。Sinaya Janutin
Sakatu suaka jaman-jaman sinipa kinimna mityanujen， 我是否有每日亲近上帝的时间呢？Sinaya tyanujen， Latinana kemelan tu suaka jaman-jaman na sinipa tazakatinwa teman。Imadai tuaca kemudanga imadai tuaca sikacu jayau alimita atau tanangua nangua no lai de cinta sama jayau ai cuaca semua putua sisyu ai cuaca inuri ai cuaca parujama tujuan itu 在哪一个时刻那kuya no ini katina Pacung itulu toa kainwa ceman inuri asama parabat setua tia ceman na kuya no asama neka ajin toa ichwa 灵修的生活ajwa mana tia kasih juan toa mana mapaporingau ana mapase tia kini kacawan saka latinana pa enet latinana ikana sekarau toa tia saruan latinana Pak Rita Parorau tua mana makai Cina lede tua semas ayat apa semarau imazai tua mana sini pada zekat tu cokan zaman saka ka inuri 陪伴在我身旁的主上帝，感谢你一路以来的带领，愿你帮助我定情在你身上，使我不至于迷失在世俗的世界中。让我每天都有亲近你的时刻，与你相遇。奉主耶稣的名求，阿门。Mali-mali tu soka jaman-jaman nama kacinana itulu nama kacina misla selang apa sunto akai no ceman lacinana patu dulu tuai cuaca paru jama semupu inuri tuaca cemas ayakana papu picu danukin akisun tiakan soka mali-mali lamanana suliva tu soka ni adawan大家平安。